Dalam melintas rumah baik tayang pak ke kerja. Post status kah baik. Tayang mentang naik lemah kah? Nak ajak buih kah? Nyan mentang. Untuk ni nak tre jih yang hantar watau hanjit ni yujak otak karap mugrib. Ya, nyo lemah lumbi geron mangan uturi melintas angga ngahanagot. Otak kun le tidor lintu ba anu kita yo pegah kamu nyo menujak rumah nak melake. Ni pegah ba ni darah ni baik kai le ka bijak urung duha ka yujak ji le tiga kena kala ni. Ha, tayang pajan teman ku yujak arab mugrib ni yujak. Ha, arab mugrib popoh 6 ni yujak aju rumah. Ni duduk pegah-pegah apa ah kan kai tamang mugrib kan? Pegah aju pak ji. Ah, ya tu sembayang. Tuang sembayang. Le tuang sembayang ni liang ujung muthala drone ni likut rumah drone ni likut anak darah drone ni likut. Ji ho ni dang uku habis ni dang. Ah. Gedang ju le ayah kun ya Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah nya ni anak muda likut kam lai nyopo taka. Nyopo ka yo. Ha, le ke kamat la ilaha illallah kali ke kamat ngi nyu ji. Iji hingi ngati ya, dicala ya. Kibai ya. Hapo ke ban ka hana lain ya? Thoi mum, apa benda lain mai mum, lo kalau ku kamat, lo kamat je dai mum, mantau je dai mum, kah lah dai mum. Tingai je nya tu mum mathan dah pernah dai mum. Nyan sedikit banyak aji tergurih latih, tidak aku turi ingat tindangnya. Mulanya aku. Dang aku. Allahu akbar. Dia ikutnya betul jalan melintas ke jarang ni. Kita yang Allahu akbar, Allahu akbar. Baca aja je Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik. Ha? Tinggal lemai. Pai bữa gì Maliki je ulang-ulang tu lelhego. Ha? Malik. Pakai ni ke Malik tapi hanai de boleh ke? Ha. Gegerhem lo le hai likut. Ya hai. Iji tetap Malik. Udah hai ke pekele ya hai kun. Puan Malik tapi waladhdallin dekai. Temannya nyandung melintas je ke melintas mi. Ha. Yang kenyan tanda berarti melintas katanya hanja ke melintas. Baik lagi katanya athai katruk yang kabekanya ju. Maka di mi ayah yang berbahagia oh tetruk tengku rumah yang lakian adron ujuk ju. Banyak petun. Hai tengku anak long ijak kuliah hanya habis peng ku 50 juta itu mi hana kucok jelamen 25 manyam hancan yang ku haiwan modal becupi. Banyak dagang ina banu. Leleh manyam tekeng ju sabo-sabo. Ha? Ah, arti nama tengku yang truk leh manyam juk ju. Ada ikan mau tengkunya wadah minta peng minta muhnya hanam betul kurang lain ke perumah mau betul. Mang kadang-kadang kalau tatmu nya merung putuk lain dia waktu. Ya. Ada rezeki nak geroi sehingga Allah beri. Ada nama urang kita usaha utem memek dia turun dunia rezeki nak geroi bayan. Yang penting lako bertengku nyantem. Yang kerja anak darah yang nana malamnya, nyo mulai malamnya kasat dia ya Allah, nabi lako kelung tengku. Yang mihana ni pegawunan tak usah kamu tunggu-tunggu hidayah kau. Terbaik kamu hidayah hana minta peng mi. Kamu minta ilmu sagai, monya mu minta peng kamu rumpah minta ilmu, demam monya leuh tawa hidayah tak minta baru pil hepluh menyawat tu tak ada tu. Kali leh juta no manyam. Leh puluh manyam tu kurung 10 juta ke jelamai mentang galam penua, galam ke kauri. Leuh mu kahwin payah bila nganu jadi jak rumah halilintu.